көннөрдүбүт бе. Онон түргөн хостук барыга дияндыбын. Бу иккес жарык бытыгар. Бәһәңе лекция бытын халгыбыт. Бастыкы бәһәңе лекция бытыр буллагана маннык дебит. Бу календар диен тугун кепсән хагалабыт. Бу саха календары диен. Күн сыллагы хамытынаган жыл кемнергер. Эйге тетиме уларыйларын кетен, онну сөптүбэхиннерен сүрү, кихи сүрүн көтөгөр, сиери тууму, толорор нима. Олихин бу оннук сиери тууму оюннар оңоттороллар эте, былыр-былыргаттан, оюннар диен айылгаттан ураты өйдөөх жоннор, кинлер өтө көрүү өйдөрө хөддәэх үрдүк тахамга тахсар, эйгеттен келер информацияны хатаан, бу колой дөрүн кытта теңдәннер, жоңго хатаан быхааран, оюлан берер жонда. Оннук жону бу оюннар диен, оюлан берер. Көстүбети оюлан көддөрөр, тылларынан, илилеринен, тылларынан хаңаран, илилеринен оюлан көддөрөр жоннору. Олору оюннар диен аттылар бит, былыр гатта. Onu bilgenge ki oyun diye tekrar kayırı подсознание подсовывает образ шамана дүңүрдәки оннук болбатах вернее оннук эре болбатах оннук эме уюннардах пыт көстүбөт эйгени гытта үлелер дүңүрүнөн дикханын оннук биле тутуктен кумуден аттылдык oyun таңа ол эме особый род деятельности таких одаренных людей. Сөп, onun bolla oyunlar bit kuru jongo karha oyun bollun, ürün oyun bollun, jon sürün kötөгөргө onna üleliller. Onna bu eyget etimin kıtta höptü behinleren uluhan seyri tuğumu oңoroldu. Onnu oңoror jonlar kayan dağını bakmasından turan bu eygeni kıtta altıhan, eyge kahan uları yerin bilen, uluhan tetimlerge höptü behinleren. Onu oңor hatırlar. Ulihince vallahına bılır gattan bu kalandarı gün kamıtın, hıllağı kamıtın tanan oңoru diyen bu oyunlar. Oyunlar ide oңostollar. Onda religiozna kalendar diyene hep sabitim değil. Bu munyulluğut eygeni. Olo osознанно öyden turanlar köhören kähiller kalendari. Religiyonu soňlularga okuduk tuğun munyulluğut eyge egregor religiozna egregorga köhen kalır onunla ülelen var. Это очень умный и хитрый ход создателей и распространителей религии. Ondan mullağına bihi bılır gattan gün iteğallaq jonnortun bilden turur. Gün kalandardaq bit. Ol kalandar bit kanna hep bite oloy, bara oloy demin. Oloq kırıddaq bitte min tokuy duretim. Doje taqabu bihi bu bilgin 90-cı dendi. Hılbıp bulan bastakı ıya olan. Qaytaq 90-sı bastakı olan qalbıtay den. Ondan toqbut bulağına 12 sıyıbıt bilgin kalandarının aqsınni den. Setkinni tuga явно көстөр була бу туга биле аксандан барара сылга кахыс боларын олаттар айдал. Onu urukku bibliotekага деревня библиотека тыртук информацияны булай ок булай. Оны топтон аны мана гыйта. Оны сайдага тебе тигинде мен кырдак биттен билеретим. Билеретим олгодан баран олох чөпчү бу хедден Otortaağıta bilbitim yıkı. Otortaağıta bana bile kolulur camı temihirde kalbaktır. Bağıstığı günler ete, yaktar menstruasyonundan ağallar ete. Onlar içinde getir canlar bağlı. Tibarta sığhebet от себячина, так субъективно. Он был gün календаря день андыдуа, оказывается. Самый распространенный вид календаря. Onu bütünlüğü turar, bilgin barıtıgar, anday duva barıtıgar, simillen turar bu kalender. Olgunan baran religiye kiren, начиная со средних веков, христианство так каргар,
Аны барытын жон карагын барытын сабан жону өрөйдөн жону куттан хаңа религиозный календарьга көрөн кәсиптер. Ол гынан бан бихи жол бутугарты андай дуга барытыгар бар. Ол кәпсәмитин халгыбыт бихи бу хаджар түет бебелиеден эпиппитти. Түет бебелиени атактахыннараннар каландар оңстубуттар. Түет жыл түет кемнерин көддөрөннөр. Аны бу бастыгый бут эпиппит биес иеден барыты бихинен барар ден бихинен таңында. Уны бу ыйдар бут отутту күннәхтер неделләре бести хонуктах ден. Отутту хонуктах. Неделләре бести хонуктах. Оннан бир үс гына аралар. Ул үс гына аралары ый саңата дем болар. Бу матыгата ый ортото дем болар. Уны бу туга ый эргете дем болар. Неделләре болла ый саңатын бастакаңара, икки саңара ый саңатын ый ортотун бастакаңара, икки саңара ый эргеттен бастакаңара, икки саңара ден. Итинник неделяден учалующий ватак не делится ден. Не делится, арарылы бар бехинен бар. Иннегенен бу хылга неделя кайдакта хамсабат бир ыйттан бир ийге неделя көспөт. Олен хүддәк чотка календарь. Манна былыр гаттан високосный сыл ден. Билелер бит, бу 5 ыйгар 6 хебен берелер ден мин. Кепсән турабыз. Бу календарь бу тоюлар ден көтөр бүтүм баттыманы. Бу барта календарь 5 карак календарь бут. Бу 5 карак бут. Бу турар. Бу церковь, собор. Самый главный храм России. Храм Христа Спасителя. Византийского стиля дем булар. Он икки стиль бар, православный храм символика тыгар. Византийский стиль дилер. Он билинге стиля, монголлар календар оңор бут символиката оны эбен берелер. Оны билген хымыйлан теллер. Там добавили там евангелистов, там прочее. Бу ми биртох бут түет күн эме. Онда бу жеңнах код да Винчи ден бу бар. Дэн Браун хымя кенеете бол батах из пальца он высосал как будто. Там кровь Христа, дети Христа были, и они до сих пор существуют. Но тем не менее, этот его роман разошелся по миру в огромных тиражах. Это түрдө миллионтен тақса экземпляр атылам мутадиллер. Оторда атекина стуттара эме код да Винчи дені. Сотни миллионов долларов собрал по всем экранам мира. Эме көрбе пулуктак. Ким көрбөтөй? Дэн Браун. Код да Винчи дені. Литин көрдөрүнөр ким көрбөтөй? Бидде кей вакта. Код да Винчи. Истебете кытта код. Бидде кей көрбөтөй. Это очень знаменитая балдара. Это для меня, например, неожиданность. Сөп, алгы барабыт. Бу маны көддөр бүтүм дей бу. Сармат оюна olan Константин Великайга. Бана сим победишь дед урген бебетеде. Ол руналарынан кене қарыс қалоңостон, көмөңостон, айыларын сыгаран, бараларын көян. Тетраполияны, единополия, монополия. Эме Римская империяны билге хол бур, но чтобы опять
разделиться уже навсегда на Восточную империю и на Западную. Буманна халура билерки коддоно это одно и то же. Календарь турар. Символ. Символ сүрін өйді білемін. Олық четко көстер. Бәхә буманна тоқтап бұтти. Бұл әме Аттила Византияға кейрен тугу ағалар. Ортодуо күөс дейін религия. Для них религия болды. Мұрсты жанары өйдәвәттер. Олхим болағына мұқтары өретәлілер. Болыр гаттан. Маны жону дейін. Маны дейін избранный дейін. Учылы переводта таққа. Бұл сеть типовых храмов в V веке, в середине V века бар бол бұта дейін. Восточная империяға. Оны төйдәгі мұя историяны хуруйдалар. Этот факт зафиксирован навсегда. Икон тогда не было, креста как религиозный символ не было до этого, до Аттилы, до похода Аттилы в Восточную империю. Bu manna kirende tuttarar, он даже духурьяллар, церкви стали не просто местом молений и исполнения каких-то там обрядов церковных, вот они стали центром социальной жизни. Хурьяллар манна уход за сирыми убогими, самое главное bu manna тух. Это система здравоохранения. Эме bu церковтерге бола. Церковтерге ол эмтенеллere барса рунанан эмтенеллere бит. Bu церковь егер иконалары турураллары бит, ол иконаларга алгыстары көргенлары бит. Bu чакрастары, чакралары арьер алгыстары хуруйбуттары. Onu жон көрәһәдән үтөрән калыр. Onu ол иконалары бе үйретейік бет. Иконалары бәйлерін, хоруктарын барытын, ақылы ағылдаларын үйретейік бет. Онта бұ тас көстүйті олағана күн қаландары боларын кейі қылуыра. Білер кейі. Әнді пәкке көрір. Бұ түйет. Бұт кемнері үстүйдақ. Отутты күннәқ үйдар. Бұ бастақы үйбіт 5-7 мүт үйәттен көрдік бүтіне. Үйәтті күрдік бүтіне бұл 5 қарақ бәле тұрар. 5 қарақ бәле тұрар олық чөткі қараққа бұрағалар. Бұл қылыбыра бұл бар дейм. Бұл үйәттен көрір бұл маны купол дейін аттылар. Маны суоды. Бұл күн хамай өрігай дүр күнін оңдық тұрарлар. Онда бұл үттігер аттила қарыс бәлетін тұрарар. Қарыс білеті, онтуғата ол кросс, онтан крест болан, крест болан келбет. Бұл манна ме үс дойду дейін көддірілер, маны боковой неф, центральный неф дейін аттылар. Бұл маны алтығар дейіне, бұл тұрар алтығара. Нәретін теген, айдайда болға. Алтығара, оны бұл қаянды бұл үстінлікті ағын оралдар. Алтығарын, оны бұдық үпсыйта дейіне, әме апсыйда дейін атты еділер, алтығарын мұлы алтығар дейлер. Бұл суодын анна, дағы жонлар банна үлләуіттер ойын жонлар бұлай. Оны бұл храмларға, әрге храмларға кемері әджута да. Бұл әрге храм акустиката вообще кейі соғыяр болар. Дәл бә храмнары керебедім Россияға. Оны туық бар түндігін наклона бұл суодын, кривизна суода. Эти барыта туық болар. По Фибоначчи, по кривой Фибоначчи он выдерживается золотое сечение, золотая пропорция. Ольген акустика такие севар болар. Бұл андығар онолуй деннәқтер. Манна аналой дейіні тұроралар. Манна жауыл туақтарын тұроран барандар. Алтығар ендігер молитвенниктері
Buran baranlar onoloyallar. Tuğların ata bilin analoy dem bulacak. Onda bu tuğuk suvat anlıgar turanlar. Kırıtıkta hanırdakına Rus'ta uluğanlı geyiller. Мен tuğka великом в Ростове Великом специально барамын были хор были ким дені дейді. Ну, так бывает. Специально баран ол хору истебетим. Просто это Аллан халар. Аллан халар. Onu dikti akustikalah bolur evet. Bu simbolikatın esse halkı görüyor büyüt. Bu vallana eti üye baraban diye attılar. Attıyla bu hüddügütü yaranı min barbın diye. Harıyan doktor. Bu turur. Bes gün belirti diyen betin sipno yurtlatın turur. Ol yurtta valla bu hüdden şüddük göster. Манимбасия диен коротко еще от 5 века или 6 века доктор церковь Греция Византия влади. Ну bu ki когда ona один в один. O günden baran bu yurttanın turur butlar. Yine Allah'ına bu kanona manna ağız tünlük dini. Ağız tünlük deter. Ol ağız tünlüge ağız ilah sağlaq aniye duydu diyeni götürür. Onda bu toksuğu vallahi bu karış beletin turur. Tüet böden 5 qarak belebit bu turur mehinde şedik. Onda göster. Олен в знаках и символах тибарта хаджар. Антон Аллах'ına ti Bizantiya'ga hettis aksız üyeler bıstırgar bu ortodoksiye diyen, ortodoküs diyen. Onu Hristiyanstva oran kâheller iti Hazariyaga. İtimi tuspa история, да, он ко всех я могу несколько часов, даже дней можно рассказывать эту историю византийскую, как меняли ортодоксию на христианство, какие были причины для этого, объективные, были барыта туқтақ болар. Тендік улахан реформа гитар hem bir логикалақ болар. Аны қылауыра этер боллаққа. Bu hette suyağa Bizantiya бағалығынан Базилевсом вдруг становится Исавр ден, Лев Исавр. Исаврдар ден бұлана даққыра племя. Ағауға безродное, он вне династии. Онтан тақсан қалар. Негнан бұлла Византияға тұқтақ кені. Тух бар сир барыта церковь бар. Церковь распределяла земли. Иногда сире отохох унда жажаңы унда хайтах Базилев балагаб. Манна владе еврейлер анюллар эме. Лев Исавр долгое время торговал с евреями, с горскими евреями Кавказска. И негдан будёндар билер аны ол итикемге Византия Хазария күйгүрер Хазария тугар элита тигер еврейлер таккан калалар даже туктара государственная религия иудаизм это индия нуреллар онда хазардар демокөс арыйдар эме күнгө үгүрөдөндөр сагатыллах дөндөр ол дөндөр буллагына олору кытта же бу кат ылык библиите дени бу Лев Исавр Базилевс болбутуерде еврейлер кене хакелен статуэллер оёк береллер Хазарияттан ол оёктурун ата bir bit kıstırın ata çiğçaktı.
Чичах, так и пишется в истории. Чичах тенкиги оёх береллер. Это олох испокон веков испытанный метод проникновения в элиту еврейдер кендере бәлерин кыстарын кыргыбай кыгыланнар дохтарга бахалыктарга оёх береллер. Онтон төрөбү тогото уже тугунан бар. Как еврей денаттанар. Его, естественно, обрезают, делают из него биоробота, ну и дальше используют его. Давным-давно это практикуется. Негенен буллагана жабу тохтар элитага тохтар тахан калалар. Еврейдер, вернее, иудейдер, он на политике виталлар ден. Как это быть базилевсом, быть основателем новой династии Исавров? И как это быть без земли ден? Улихимуллана виталлар. Реформу религии, ортодоксия кенен. Дан ол Библийне каланнар реформа церкви виталлар. Негенен бу ортодоксия тох болан калар. Христианство оран кәһелләр, но не полностью они были тохтарын улар бартын улар тарарганлар. Они хотели вообще тох бар иконаны бартын онны оңорлар. Историяга агарынара иконоборчество деген киреһәҗәр. Ону якобы там тохтен христианнар менен телләр бу. Изначально христианская религия была, он там прочь идолы деннәр аннан даже якобы Вселенская соборга была прокорбитеринде. А на самом деле она причина, как всегда, она связана с материальными интересами элиты. Оннук болан калар, онну токсус я бүтүтүгер, onu suyu bütütüyor vallahi. Уже в виде христианства 988 год, крещение Владимира, красное солнышко. На самом деле влияние западной церкви или на земли русов, на Русь, на восток Тархатары, Киевке, под влиянием опять тех же поляков, Речь Посполитая. Онно киллереллер. Онно кайда курдук кааннаах эми еден через огнем и мечом киллер биттерин эми урияллар ону билин кепсиллер даганы. Ону булан агыктын сөп. Билин доступе есть крещение Руси деген да галбак. Тохкелер ол православие ден бол бат. Православие ден аттамат христианство дена. Вообще термин православие появился только где-то в веке, в 15 веке. Православие ден. Впервые в летописях православие ден. Ол иннене ортодоксия ден, ортодокы ден хурияллар. Руданан рулута. Ортодойдуттан до ден веһе тақсар, айларга тақсар сол ден. Кү ден веһе дойду сабыдыла өстен закон. Ол оннук тугу религияны киллерер булла деке. Аттила Византияга онна барыларын өрәппәттер бит. Барыларын өрәппәттер маанылары өйрәтәләр. Вот в этих церквях сеть церквей булла де. Онно билингене таха Аттила создал школы-интернаты. Маны оголору. Бу ого инникилах өйдөх ого дебиттерин ыланнар үйрөтеллер. Жонно ол күн итегалин, ол символикатын, ол өйдөбүллерин үйрөтеллер. Быйлак, судя по всему, калбыт символларынан, хоруктарынан, бичиктеринен ол школаларын мааны өстүүр ден атылар. Мааны өстүүр. Мааны жону өскө үйрөтеллер. Ол мааны өстүрден тылбыт монастырь дем болайдар. Греческайга даган, латинскайга даган монастырь ден атылар. Кенники ол монастырьдар дени христианство болбутугар. Дегенен мааны жон салалар бул. Хамай үчүгөй өйдөх олокко жогурдах эдер жоннору
Оны христианство ораллары хайыллары тял быдыныр. Опустившихся, тугнан Аллаха были, бомжей, которые потеряли интерес к жизни, отказываются от мирской жизни. Билигин давно коловрабу беха. В монастыре кто постриг, пройти постриг монастырьден. Олохтан келей бит олохтики кот бәт дөннөр ол тюхаб дигнен бомжи валлади. Бомжи опустив тостал бы дөннөр. Оннуктары комуяннар. Оннук дөннөр туакка беретектери. Оннук дөннөр туакка беретектери. Ити барыта подмена понятий нищими духом, рабами божьими. Сюда ударили, поставь другую день. Всякая власть от Бога день. Барыта, смирись со всем день. Ты барыта, очень тонко продуманная политика. Камат народтары камыттахын, хиттерин быджахын, эти ворота прикрывается религией, якобы передовыми знаниями, якобы Богом настоящим. Эти ворота хитрость. Ол ворота тухо көстер. В знаках, символах, кахан кайттах, тух причинелях, тух сыллах, соруктах болбуда. Онтом дебу туққа ити ухон оны киние итиам мен знаки символы якутов тен саха итагален сүрүнөйдө билдере онна ыдык белелере ден хакалы киние бар оны италыам яха электронный почта тер на бумажном носителе давным-давно это распродано китенчевон это Аллаха min soruyan tarbutan. Он выбир основной учебник потом мне какой-то битум Андрей Иванович bu книгете наследие предков те. Bu книге веренерге обязательно надо. Bu manna уруна кайдак ağıllar бравалалара. Краткий толковый словарь древнетюркского языка один бар, он чтение малой надписи Культигина, памятника Культигина. Манна дашудик бар, олоны урышкалах тетрәлтә, браваланы урунаны өретен бара. Мана ахтакытна урунаны улак спокойно агар болу кутемин эренребин. Мен бұл книгенен öğrenmetim bir kim dağınım. Baharan öğrenmedi ha. Случайно, ну не случайно. Bu книгенен мен специально öğrenmetim. Уже дугара хорuyах hayır bolan baran diye. Бұл ayыңаны кытты diye bilistağım diye. Ол кенеттен ikitihин çağısıllahı tıkıbıda. İkitihin çağısıllahı мен Андрей Ивановичтен практически bir geleli ediyordu. Все. Он вот такой тип храма, тип архитектуры. Bu mana tuhtiller. Do монгольский тип денатылар. Bu уже бәләре этегеллар. Улата в монгольское время архитектура храма резко изменилась архитектура. Хотя тухтиллер, лучшая история тыгар эмегмиелылар. Во времена татаро-монгольского ига строительство храмов прекратилось, дилер. Эти олох сымыя туақанлык бағарар завоеватель кәлем барат хайыры. Итегали улардар. Bu kiniге электронная бар, маны эхегитыгам. Икки кинигени итыгам. Теми бумажные носители го. Вот, мне барта. Да, обещает этих бит. Шек. Негнан тухтулар. Училар билин кефсидлере РПЦ кефсире тухтен. Храмы начали строиться только начиная с конца 17 века, где возобновилось строительство храмов.
эти я Чингисхан был толерантным, день всегда ко всем религиям. Это тоже оттуда такой завоеватель, как Чингисхан, он не может быть толерантным по определению. Любой завоеватель, он должен убедить всех своих подданных, что он от Бога, не ихнего, а его Бога. Своего Бога навязывать тем или иным способом. Западные правители всегда огнем и мечом. Тухтулар это соңнулар это. Бижаммы поллана оюннах жандар. Оннах бижаммы огнем мечом итагали хаңнаваттар. Киндер действовали всегда хитро. Как хитро? Умно, я бы сказал. Умно. Тухтулар кини. Кинилер действуют, всегда действовали через знаки и символы. То это былыр гаттан билерлер. Бу туохтар белелер, ытык белелер эйгени гыттөлелилер. Эйгеге өлелән бараллар. Онны бу маннык тутуллах, маннык символикалах храмга кибәте. Кини бәте бу айыларга хыстар, айыларга чугагыр. Бу Аттилан даганы, Чыңгыз хан даганы билелер болла. Хайдакта курдук эйгени, эйгега хыстан барахан жаллар. Со времен скифов келбетту эйге öbügelerin эйге тиер. Ол öbügelerin эйгелерин нөңө кинилер айылар кытта бирге 6 жалжан. Улем буллана кинилер вот ярлык на княжение, когда давали тохтарга бу церквям, духовенству давали освобождение от всех налогов. И ты ворота то öylete не огнем и мечом, а нормальным человеческим отношением айыларды сыганнан бәлеріндеки жондору тардаллар. Ол ен хүддәк түргенлік бұл Чыңгыз хан итеғалі тейбі тергер бартығар жон кен итеғален ылан елдер. Онна әме Аттила күрдік бұл при церквях они начали создавать монастыри, маны өстүрдені терьерлер. Ол иннине Киевская Руська кирбит христианство монастырь ден ох. Это хамьянан капсидлер, Киево-Печорская лавра, еще с 10 века варят один. Это абсолютная ложь. Маны ол хамья олара тоққа көстер. Сергей Радонежская тугунан. Эми хамьянан капсидлер, дегенен болаттын. Өйдөн көрдөкүнө, өйдөн актакына кини тугун биографиятын бу Сергей Радонежский чингизиттер тураллар. Чингизиттер оны специально церковной реформа ыйтарары. Ол реформа ыйтараларга бастатан туран. Они начали строить белокаменные церкви. Чыңгыз хан көрөнбан бу христианство орын кәсбиттерин көрөнбан олох күшкө хырбы пыhlaq кенешти он еще хангатыр Русь келедер. Ну тогда они походу не начали еще, просто планировали. Онно келен бу үйдәк ки көрөр булла, бу жон тугкөнгөлләри тугытагаллахтары ден өретер. Онна жавал тугар Батыя ден 1237 год это Сиена Волбара Батыя келен дүнү Русь киен онна жа туктендер ыйталлар. В первую очередь тухтулар деп идею, мировоззренческую идею меняют. Улар талларга Сергей буланнар. Сергей Радонежский тухтур кини тюдонча монастырь основал, монастырь ден кепсиле. Хуруяллар. А его ученики еще стали основателями более 200 монастырей. Была там разветвленная сеть школ-интернатов, обучающих мировоззренческой идее.
Ondan böyle manaları da üretenler evet altın jonga bu bileyim bir hikapsi bir kodu barata künten on bu künten budduk takıbıta diyen. Bulurgi ki ödevap bu bilingi ki ödevet. Bulurgi ki hit yempaçı. Ulihim barda ahırı jonları ıngıranlar talanlar mana jonları talanlar. Onunla kapsiydiler üretenler. Bununla они работали посредством только знаков и символов. Но их преимущество перед нами, Халура, үңі онна батас кәмәтнен. Үңүүден иккейді білләх, это молиться, бире оланы, копье. Батас тен, кейді білләх, батыс тен. Следуй за мной, следуй за истиной. Икке меч. Онна күстәр доннор, хәрихи доннор, өйдәвәт утарсақ кейін төбетін бақсайын. Разговор тогда был короткий. Он өйдәк доннорын өйрәтәләр, онлuk бәйләргә туктулар, подчиняют. Он заставляют верить, что он действительно от Бога. Өйдәк доннорын дигнәхтик өйдүләр. Кидик та бу кебеттен айдарылак диде. Акары доннор таналар. Үңүттен батыяттан куттанан батыяр токону жабыл. Эти бире онна любой завоеватель икки сыла ден. Бастыгыта я от Бога дир. Улата блингитылнан таха принципы формирования власти. Они от Бога. Блинданнук принцип формирования власти. Иккис вот правитель иккис туга. Он должен убедить всех, то, что он распределяет или там налоги собирает, это тоже справедливо, это от Бога, закон от Бога. Блин имеет то же самое. Эти функции это принципы формирования власти и принципы распределения природных ресурсов и результатов общественного труда дембулар. Я был завуалирован, блин, только закон о выборах, закон природные ресурсы дентам барта бадди, кодекс закон о недрах, лесной кодекс, водный кодекс, воздушный кодекс. Он на лес. Лесной кодекс эти он без ресурс каннегете. Земельный кодекс. Бубьегине. Бумье варта бестия. Те самые 5 хлебов Иисуса, которым он накормил Якова. Это варта иносказания библейские. Значит, 2 рыбы. 2 рыбы день было бире. Сельское хозяйство и ремесленничество, промышленность. Вот. Онтон жа бу символика кайдах улары битен көтөрөбүт. Бу христианство там распяли Христа, бара атын итеалге бара калбытты. Очень гезиттер келеннер жа бу токтени. Италый донлорун чыңыс ычаттыра ден аттан алыр бит. Чыңыс ычаттыра мана боллагана мен Костромага жаммын. Кострома ден эме тох акылы ат. Итинне хөддө лохан тох бар бит. Могила древнего воина, правителя. Ол тугун элбэх кургана аттылар бит. Кострома ден. Ол Кострома ден курган бир итинне Волга бар. Бир боллагана тохка Азов при Азовской, при Азове. Он на месте Костромаден курган бар, Костромской курган денат. Ол Костромага хаддамын церковтары керебин был. Оны да бастакы монастырь бар эте дендер. Билинде бар. Он төдүс уяга тутулут. Он еще первая церковь живоначальная Троица де. Эме үч дойдук үчтергер туттаралла. Не бу мантан көстөр. Аны оллана ол тохта билген экскурсоваттар, историктер кепсиллере.
Я по Волге проплывал богатый Мурза татарский. Он остановился в Костроме, влюбился в русскую красавицу дилер, решил жениться и принял христианство. Деньгам сильно еден. Да он вот на деньги этого богатого купца татарского, которого звали Чета. Чета. Что означает это имя, мы не знаем дилер. Он еще там это дилер принял русское имя Захарий, и он стал якобы основателем, не якобы, а точно, от него Эльбах Павловну Терапитерович, улоғылыртын біле дворянские рода Сабуровы, Годуновы, олар уңақтары оннаваллар. Живоначальная троица ден, үс дойденге туттараллар, арарын дебит бағылақ бұчыңыз бәтін жонларығар. Улихин үс дойду ден арар бұттар. Қолыбырайты византийский стильден көрдуетте. Очень лаконичный календарь солнечный, алтығардағары. Без қарақтақ. Манна боллағына үс дойду ден арар бұттар. Оны бұл манна көддіребет, бұл хүддәқ чотқа көстір манна. Бұл бастықыта тұқтен болар. Бастықыта бұл білден тұрыр бұл күндекі болар, күн таққар. Илин күн қаттаққар еріндекі өйдаралар. Мана алтығар ден аттылар, алтай. Бұл үйе дойду, үс түнліктәқ болар. Бұтты болағына арға декі болар. Ағаттың авағы келер ден аттылар. Авағы барыты арғаттан келер. Күн таққар, оны күн кирер өтті. Қандық бағарар православны қораққа қырттаққа илин арға дені церкевінен көріғын. Алтайры қаянда илин дейкі көрі. Бұл бастықы туға тағыма. Маны паперттен аттылар. Бұл айығыт тағыма, бастығы қаллан. Иккес қаллан. Иеқсет тағыма. Иеқсет тағыма бұл маны притвор ден аттылар. Бұл үс тағым. Үс тағым бұл аллара дойды. Бастық икке қаллан аллара дойды. Таяқ бұт икке туғын. Өйдігіт ие таяқ икке ойоғаға. Bu antlan ühe vardı. Bu üstahım diyen göğe yayı bu üstahımga kalbı kihini tuğten attır. Ne deyipini mi? Muğuna ayak diyen. Ayağın nere tuğuğur muğnan ardınlar. Üstahımga'tan önübetler. Улихим баны немудрство и лукаво назвали трапезная день. Прямой перевод. Төрдүстахым ата четверик ден. Четверик. Четвериктен болар, bu tördüs tahım diyen kadırırlar. Onu bu ihiger, behes tahımı ihiger oyulurlar. Onu bulduk salayar tahımga tağısta diyen. Bu beş üktelinden taharar okbar bolar. Sığına kurduk, onu salayı diyen arttırlar. Soliya diyen. İkket tüver kehilir östien, bu unga hangas poluşariyette koluya odna tuğuk diyen. Ötü körü öye haydargar onu öskö öğretirler. Onu kehilir östen attılar. O kehilir östen kliros demeladır. Altarnaya pregrada turar. Ama bir tahımnaq onu gönderiyor büt. Ona da bu altıha deme bu üye altı setti saksız. Tahımlar toksuz tahımı demin uhunluk tol kuydavatın. O bu mandakım bu. Toksuz tahımı manna alalı. Тоғы бұл иккеске қалбыттар әдемін толқыйды. Онтығым, да худыр көбет. Бұл кихи көстүвет әйгеға өскүр. Бұл тұғын иек елетіні егер. Бұнда да бұл ағыс илақ сағалақ аныя дойды күн анныгар төрігір. Ол символын банна күн, оны хам үрдік болар. Дигнақ каноническая. Ол да шүрдік көдірілі өте бұл бейха жүкілшкеге тұрар. Бұл тұрар. Сюда костер девятикупольный храм. Бу олох канон, четкий канон. Бу паперть, бу притвора тухтур. Остан бу түйет кырылақ болар. Онтон таққан ағыз кырыланар. Олоғата ағыз кырылақ ден. Рөлоға ылды бұттағаны ол ағыз кырыта ден туғын өйдәвәпі ба.
Bu ağız tahımnaq diyen, ağız ilaq sağlaq anıya doyduğa kelle diyen, köstüvet eygetten. Bu manı tuvaran bar iqtaq diyen, ol tuvaran barar gerdi bu tahımlar var, naq iqtaq diyen, öndürülü. Manna ağız tünnüktaq olar, onun hayandağını tuğu ıyıllar. Koba diyen ühe doydu tığha, avahını kıydı. Argat tüver hayandı kobаны tığatarlar. Onu bu argat tüver обычно тух болар. Кладбище. Bütünleri kömellер. Ona da kobadan bardan kıydılar. Ühedaydı tığına. Koba diyeyim bolar. Buna bu körünere bu manna beş karak kalanlar bıt manna var. Çetveri küddüyor tururallar. Mannak oru buna tüyet öttünen tüyet yıllar bu bağlar. Ona mannak öldürürler bu tüyet kara kupal bolar. Nama hata hagar köstüydü. Bir barabana bir karıktağ bütünlükte iki üç dört diyeyim olur. Onun tutuyor beş tünlükte de bu sağa bolla diye kot öy tahımıgar tağısta diye ulahan kupal tururallar bu. Ulahan kupal ondan bu altı her tahımga diyen olduk Allah'a üç kupalı tururallar. Bu altı herin toğa kıra gına oңarallara emi öydünür. Toğa diye taqa bu altı her tahımga dağıyak dönler taqallar. Altı her tahımga. Bu is, us, oyun dön ayağın kurduk. Bu altı her tahımga taqardın. Aqsana budan bu günleri dön aqsana tar. Budan ayaq bolar. Ol simbola emi emanna. Daşıdık. Götürüldü büyüt. Билигин, конечно, у Хаттисуяга Эмия Романовская реформа, Никонянская реформа династылар. У Хаттисуяга болар. Онными под влиянием литовско-польских правителей и через Киевскую Русь тугилдереллер греческого типа христианства. Ким кеннеттен Чингизиттер кеннереттен динах православие халар. Он и термин появился тогда православие, правильно славить Бога дед. Он и дюгутти. Тогда русское воинство впервые проявилось, как единое войско, сильное войско. Ну, история Варатагория. Это продукт школ, интернатов, монастырей Сергия Радонежского. То есть в этих монастырях начали воспитывать элиту. Элита болар дөннөрө, жеңнак, белилак, айыларга тексер дөннөрө. Ол элитаны тахар буттара жабу Московское княжество күрән халар, единое государство буллади. Государство чингизитов. Оны кайтан кәһәлләр, исламы киллерендер. Онтон христианствоны докторнан киллереллер буллади. Через Киевскую лавру. Онда ити орто üyelerge как раз 13, 14, 15 üyeler. Ити католическое христианство Европага Аллах түшке таргаммыт кеме. Оллана тоға тинник болбут эмей дөнөр. Западная элита как огня боялась Чингисхана. Из востока лавиной шла Чингисханова орда. Батыя тиен Риме көрөммөн төннөрдү. Олихин хүрөктөр кайдар, онны билеллер бу жоннор Алтайдагы тагыллактар ди. Алтай тагыллактар ылбы жоннора түркөн бай. Түркөн бай кинлердики болан калалар, онтон союлар булай. И бились как лучше, чем сами вот эти чингизиды. Это не могло не удивить и не могло не напугать западную аристократию, западную элиту. Улихим боллагана кинлерде выкопали вот эту кат ылык бибилите дени элаллар. Оны
Ол иннина воллана вот начиная с 8 века. Ни шатка, ни валка, дигнен придумали это давно, вот в 8 веке. В 9 веке доктор Клементиен, Филипп Великий, король франков, доктор Папа Римский говоран венчается. И в X веке придумали Кеневола, кем сейчас бар. Отон первый великий динамит. Окей, придумал такое название. Священная Римская империя германских народов. Он тонде Чингистан кутананарня религия ураллар. Инквизиция, запылали костры над всей Европой, начали сжигать носителей древних знаний. Яхтар по определению тухта. Это я итагал варта яхтарнан бара. Аттила кемиттен хүддагал бахбен калаллар тюрки. Аттила хохунра. Олары баратын кыргаллар, онна баратын бир христианский итагал гекилдер. Ол христианский итагал деме он хеттисбега Россияга келер. Онна хайдакта курдук эме кан токтубутун еден болбутун Александр Пыжиков ден, запомните. Александр Пыжиков. Раскол церкви ден кини. Ютубка дагал бах Пыжиков лекциялар аваллар. Его, к сожалению, то ли убили, то ли он сам умер. Хохамыттарата, короче, его ликвидировали. Букехуддал бахкин янихуруй бута, он лохан хамшаахны тахар бута. Последовательно кинини батахатчылар дагал бахтар. Александр Пыжиков айдан кеби. Онан боллана эти Карамзин хуруй бут романовская история это билеген. Вообще летит в тартарары. Все бу бихе знактары символдары ақ болып тарғандағына раға көйер бұл ден. Символика дағал баға кәпсір. Кенеге тәғар бұдан чопчу без лишней воды он от қыраққа барды. Все. Символика православного храма дети. Букостер бу. Манан ортоку. Бу манна салия ден салаи ден булар. Средняя часть. Веттен гордахан. Правый клирос, левый клирос, солия. Он ден аттылар. Эти дагал бах церковный терминерге даганы сахалы тылыджара элбах. Его иконостас дені. Көрің бұл бес болар бұл. Бес тахыма хаңын бұл алты харга ахар боллақыны бес тахыма ахықтақын ден. Көндірілер, аны бес тахымға тақсаргар бұл. Төддістен беске тақаргар. Икки полушариян өлер болуқтақ ден. Бұл икки арнақ болар бұл. Двухстворчатая дверь. Мейін аралында, өйін аралында ден. Вот тюгер, камаса тюгер, аналакчен олондоллар, Богородица денаттаны, беттюр болағына сүңдяғаны, оңат тюгер олондоллар. Сүңдяғын спас ярай око денаттаны. Оны өретек бет. Манна тайная вечеря, қаландар, оны сүйда қаландар олондоллар. Оны бұл манна бүтті бұтой бұттар манна тоқтаран. Аллар атты местный иконостас тілі өттін барты библейский номер. Кенники дербе букуян каспиттер, но основа осталась. Его клирос тем бы, правый клирос, левый клирос. Сөп. Кеннига бар болуқтақ. Его көрі. Бұл четверик тенер, пленге православный храм кейні. Елбі бұққоялар манна бұл түнніктерін ара соңыралар. Білеген тоқтан туырағын әл бәқ канонтан. Чыңыз қан чаттыра қалар бұл канонларыттан дәқ рақ турауыттар. Білеген бұл үст дойду дейінен дағын оманын көрір дәқ. Ұстық болар.
Мен Марха дегенге барахыдыбытым Малая академия русско-христианской архитектуры. Онда икки профессоры, онда хаста преподаватели кытаваран кепсеппитин. Онда туды бәттер барыта библейскайнан барыта хамия христианскайнан. Но тобу манны комрор гутун беле атту ден кепсеппи. Икки кихите олох улан түспіттірі. Улан түспіттірі биддері олағына христианин, христианин прашын. Ерес несете, я найдам мағын таддыда. Я дальше с ними разговаривать не стал. Көрен тураларын көрбеттер. Бұл византийский крест, қарыс бәле. Бұл манна қарыс болыр өдді шөйдік көстер. Оны кергелігін орандар, дәлбі олардан кәхілдер. Бартын бұл қарыс бәле календар болыр білдер. Онтан улариян арастан улариян бар бұл. Улариян бар бұд, онтан просто кергелері құрдықта. Инкрустация драгоценными камнями и прочее. Улариян барар. Онна құрдық. Бұл манна жа тоқтилер. Кимера мусульманский полумесяц, кимера чаша, куда собирали кровь Христа, инденетеллер. Мне Аллах барата. Ити күн намтыр күнін онда, күн үйнер күні. Бұл манна хамай Аллара түйен барат. Illa kүйін дембіті тегде. Bu ün herden soruyorlar bu urunadan soruk bolar bu ayharı uhur her öngü öherden bu uhur her öngü öherden ıhbıt объяснение дальше гарит öngü öherden sebep sakalı seherge ata ti Тухту мехакалы хаңара хата тақпана хаңарабан қолкуту. Оғынан баран наға тенде мұндық тендері хақалыры хаңарық тақпан тұлпын бартан кенделәнде. Бұл лекцияға сөзіке өрақтақ жынлар керелдер. Онда бе бұлырғы сақа тылын сама шүметін өреті әді. Онда бұл Блин, өйдір аудиторияға чтобы все шло быстро и понятно, можно применять и другой язык. Почему не пользоваться тем, чем владеешь? Не комплексую по этому поводу. Блин, прошу прощения. Өйдөнер болықта. Главная тема, бұл тема өйдөвілері аудиторияте ехтәқтен. Ол хилтан мандық тұқтабыд. Но если будут сидеть англичане, могу и на английском. Все. Он была этинен хатохтаман. И вы не зацикливайтесь на этом. Я прошу. Антон Мулана жабу символга керебит. Бу мен самый хөвлү символым. Тогуз етекка бу символ Чингизиттер кеннереттен бар болбут. Чингизиттер кеннереттен византийский дары көрдөрдүм. Худургу вай қарыс бәлелер. Кергел болан қалбыттар бұдық төт болар. Оғыдама византийский иконаларға тоқ бар. Икки торайдақ крест бар. Оғыдама өйдәбілері тоқ дені біті болла. Тургутуыны ағары көддері әрген мұттары болу. Но bu Чингизиттер оңар бұд белелері олық толыру күн итәғалин символы. Бұл мәні хымыянан кәпсейлер Иисуса Христа распәлі деннер. Оны көріргі күрдік бұл бастақы икки тахым. Бастақы икки тахым иет аяқ икки ойоға. Это основа для духовного роста человека, ден көндірілі. Оны бұл икки тахым, бұл икки тахым иеті закладывается матерью, иеті орор. Иеті тоқ үбігелерін әйгетігер сығарарттан тұтылықтанан, оға ұлаттағына қанлық или
вырастет или правителем, или мудрецом ден. Оннук экономия бар, оннук көттүрүем. Онтон же бу иете оңорон бир бит үктелигер тиренен. Бу кихи хайдан барар. Onu bu köddөрөлөр. Üye var da. Üye var bu tohuluk ki. Anlık sтрела. Bu ühüs tahım jöhögöy ayı diyen bolar. Ogo ağahıgar deri. Ağahıttan onu hüger deri. Bu jöhögöy ayı tahım garhıcar. Bastan sunga kirer общество бятын. Ağatını hüger. Сосверстниками. Готовится для взрослой жизни. Онтон да bu turgutu diyen keler. Bu onu hütten Ağıstan onu hüger deri palavazırılay bolar. Ogo. Ondan onu hütten hübbe biriye derece bu jöhögöy kim diyen. Şun jahın meheyin ahıqta. Şun jahın meheye Ollihim Allah'ına bu manna şun jahın meheyin öte körüyor koluyor ülelir ere bol bu ki. Tenge kolbanmı ki üyelerge kolbanma intuitsiyeti üye doyduğu bölgelerger onna kolbanma onna aharallar kenedi. Üye Olihim manna kot öy diyen bolar de bu. Kot öy tahmıgar takkar 34'ten 5'e deri. Kotoy ayı diyen kot öy diyen bolar. Ondan bollağına de bu ulahan tuvaray turar. Bu ulahan tuvaray tuğu köddörür. Bu tuvaray bastığı tuvaray ingneri. Bu bolla köddörür ki barata ahın söp diyen. Olavra en öbügelerge de teremme tekkine bu saskın ahın da barangın bu itegal barın diyen billekine en ühe takkar kıhtağın diyen. Kihi tahamıgar. Saka tahamıgar. Lehim bez ökot öy tahamıgar. Ondan ya bu ühe tahamıga kihi barata takkı var. Onu gördürürler ya bu manı trost diyen atırlar. Öbügeler getirenler kayağındağını bu. Основание. Bu manı kapıyor diyen atırlar. Bu vallahi öbügeler getiren iyiden körüm bu tuğlar terenler. Kayanda ütü öbügeler hareki altı stahımga takkar. Altı stemmet hep bitti bile. Aksan ата altı stem порядковая числительная демулади. Onu altı stemmet ayıları gıtta altı stem. Ayıları gıtta altılar tahımga ki barata takkavat ütü öbügeler hareki takkar. Onu gönder bitti. Botta oyun udagan diyen bolar. Botta is oyunlar, бары oyunlar. Вот три как раз профессии от Бога диyen. Onu bu üyetten bu mudreцы vıladı. Ya algısçıtlar, olan kahutlar, toyuksutlar, olur eygelere. Bu çakkırı hem ide diyen bolar bu könetük barara bağın sola pingala diyen atılır. Ondan bu üst kattıga stakt eti bitti. Birin bütün karıha diller. Karıha sorun diyen. Karıha oyunlar. Künnağırga dönleri karıştır. Şirke tomu öğretir. Dönler bu balar ister ustar. Tuğ barbıtın bartın orordanlar. Ya tamam sap heriye be tuttar sep cevat barata. Bu vallahi bana ulu sorun diye hatırlarım ben. Sorun diye etti bitti biliyor. Solgun sorunan takık takın. Hatan sorun batakına. Soruma sollanmak değiller. Sola hata sorun batak. Öyle ağlar ki. Bu öbügelerden kut ılan baran hatan ol sorun solun sorunan taksa batağına iyi kut baran kalır. Ölür ki. Ondan bu 15'ten 19'a deri ki bu hettis tahımga takıkta. Ya bu ayı kanlar demet bu. Yani üst bolar bilge kan, tanka kan, yılga kan diyen attı bit. Bihi vallaha kalar ayı kan aymak taravat dibit. Ola tabi manna takı bit öbügeler dağ bit. Kanlık bağırar saka bağırdağına Bəyəti ülelətəğinə, bəyəti saydarın, öyə sanatı haydarın doğur ülelir bollağına bu tahımga taqsar. Bunu bu barıtın havan kəsbittir, bu odun onunla çıngız diyen. Odun onunla çıngız, ya bu toqbut.
Gehevitiki muha barata bu odunçunuz tiyeneter. Odunçunuz kayandı bir odunçunuz kanlar tahamları taksıktaqpıt anar yaqtaqpıt. Bu ürün ayı bu ki orta doydunu bu. Ağız ile aksağalaq anıya doydunu ahırıgar turan ahırıgar. Turan bararıgar. Kayandağını kini anar yaqtaq bunu ayı tahamıgar taksıktaq diyen. Ki bu orta doyduğu keller sığla soruga diyen. Ayı bola keller. Ayı bolar. Mattan bararıgar ayı bolan barıqta. Onluk diyen bu bulurgu iteğal göretere. İte ağal diyen. İtte niye taksam ki aksız iyiye taksıqtaq. Aksız iyini sağanı bileqtaq. Ontuğatan ya bu da şüttük kötür bitti. Bu runaların ağıqpıt, bu ayıhargın diyen, ıtöye diyen, bu şu antta uhur diyen ruhedler. Bu ayıhargın ıhar jaha duva diyen huriyallar. Bu ayıharı uhur hiyer, öngü ıhar diyen. Bu ün ıt, ün hiyer diyen huriyallar. Manıca gerekti akpıta olan tohta doyuq bağını kefşiller. Yani bu da baktaryaç. Varan evet. Ya bu otuq butun kepsek bit. Bu belevit öydöbüllerin bu belevit öydöbüllere dağ kengler. Emye bu manda исторической справка orada qara ki öydür. Bu tınça 509 hette 99 yıllarga hurullut kartina bolar freska den fresh denten Sibirhey штукатуркага oyulurlar. Onu valla Da Vinci onu kımmataq. Bu kartinanı Lodovico Sforza diyen. O çutağı Milan герцога. Милан açılırga Римский империядан уже хоқ болбут, үйе болбут, үйеттен тақса, бір үйеттен тақса. Он одно из богатейших государств Европы. Города, государства ден açılırga. Гыллала мараларылы. Сфорца валла бай дол кехевит. Өліхім боллағына манна монастырь, доминиканский монастырь ден бәрі Санта-Мария делла Грации ден. Онна мекеге маннық ойыны якобы на библейскую тему. Тайная вечеря ден, его последний ужин Христа со своими учениками ден. Негінен боллағына манна дақ дерин Европа историясын ойлавыттар. Кімден болады? Леонардо да Винчи. Дегнақ код да Винчиден де болды. Да Винчи был гениальным исполнителем желания Лодовика Сфорца. Сфорца бәті дақ кен біліләқ арғылырын, дақтардырын әулір ке, онна хамен тренерден Иван Грозный кетті, даже білсіребет. Иван Грозный хағана на Руси торжествовало православие Сергия Радонежского. Православие Сергия Радонежского – это солнцепоклонничество. Я со 100% уверенностью я могу это твердить перед любой аудиторией. То это знак символлары однозначно. Знаки, символы говорят одно. Bu sportsa vallağına nuçça pasolların naha şüveddik körsörebit. Naha şüveddik körsörebit, onunla kuru tuhturebit. Любимая забава у спортса была псовая охота. Тынан бултатаребит. Аргихелдеребит. Онна Иван Грозный кенеттен элбах тугул бутевит. Зодчих для строительства Москвы.
частности Кремля. Onu Leonardo da Vinci'nin huruptaranlar şu художниктен. Да Винчи бәтіме қачылар өлірәкелерде фортификационное сооружение, защитное сооружение буду строить. То умею, это умею денкелер. Ну, спортсы манна хакасты. Я онна туу көддөр бүттейди. Бу тууна хүддәл баа кытын шап. Үч жылы баа хуруйбут. Бутна туунан, он же был креативщиком. Он не стал писать акварелью по сырой штукатурке. Это аянтарбат, красканы. Основной состав там темпера, яичный желток, яичный белок. Там намешал какую-то там страшную эту мешанину. Он хуруйбут, да. Он хуруйбут. Он постанку строил вообще краска невиданная, яркая. Антон, вот что получилось, да? Бу көрінері бу ағыс тұрар. Ковер. Ағыс иләқ сағалақ. Ане дойды ден. Ане дойды ден өйді біл. Оны бу үс дойды ден көддірір бу. Арка өтін хана көрінелі. Арка өтін өйді өңірі. Онна бу үстүй кеге. Бу ыйдар. По временам жыл кемнеринен. Жыл кемнеринен онна бу бес едеми бу турар. Бу түннүкке түет муннуга. Онна биле ахаминиттер маньяттерин өйдүгүт бу. 2-10 күндөр. Тикиниге бар. Тикиниге акылга соостук бар. Бу көддөрөлөр. Бу ахаминиттер маньяттер бу турар ди. 2 күн лишнее бар ден көддөрөлөр. Бу ровно один в один. Onu bu canlıra Allah'ına tarbaklarından gönderilir. En bir başlıkı ıygen onu bu 5 günde atın dediler. Dinen Allah'ına bu kanlık tağını библейский сюжет был батах. Сфорца и Леонардо здесь разыграли, показали драматизм замены календаря Европаға. Европаға бұл христианский календарь bir күннен вариант қалбат. Үдді албақ народтар бұлырғы календарин онлар олар. Меті 13 айдақ календаринан 5 күннәқ, 30 күннәқ. Onu bir күннен олар баттар. Бе чинчиен көрдіқ бүтіне по нашим приблизительным догадкам 200 жыл им болып бұғылақ. 200 жыл болып бұғылақ бұл календари уларытар биреме. Онна жа бу көддөр бүттер. Bir ıyı бұғаларын бұ көддөрөр. Бұ көрінер бұ бұғақтақ тұрар. Оны бұ мағынын бұғынерер. Оны кто заказчик еме көддөр бұ bir один иудей қачылар за деньги. Ради достижения денег ден. Бұ ме довольно лаконично көддөр бүттер. Leonardo manna көддөр бүт. Bu mana üssü tönler bollaq. Bu mana üssü tönler bollaq bitna. Tönler bollaq bitna. To barbatı. Kıhla vardı heqa. Kıhla var bak. Бо центр этой картины, центр основной действо, основное действо происходит вот здесь. Маньям богатыры. Он бару возмущены вот этим действием. Ondan däşe düködürler toqten. Bu bir ýyl bystыlar den. Ýedäne oran ereler den.
Оно будет яллар жесты тоже об очень многом говорят. Э? Оно, жесты, вот, а что я могу сделать? Вот посмотри, что он творит. Он он не был если что, я 5-й месяц. Врач. И мне говорит, бапуланда тут. Так вот, тяхать, доктор. Тикинига бар. Bu ödünne diye onunla tuğu bu üyehe kırışatın körün inne mi besti torayda onunla altı nedeli var. Bu kalendari ularıtı. Degnak kod da Vinci'den bu öder. Bu ödevülün bihi anda ödevülü var vardı. Мы можем сделать опять революцию сознания людей. Жақсыден мана бұл картину білбәк кейден суық. Үддәк бәтен треней, үддәк треней историялах, бұл картина амай бастагдаттан сразу тухтамар бит. Краска начала сыпаться. Через 5 лет уже үсілнан Леонардо'n түттіргенам бұттар. Кирема макрачы тавыта ден кәпсілі. Орыялар реставрациялабыт бәйті. Неме аяқсыл болан бара, неме барда. Тоқта жабы болан бар. Оны мете қаста десятки раз реставрациялабыттар. Аны Людовик VII кирем баран бұманы Франция көһеттерінлары қасты хатабыттар, хаябыттар. Французы стреляли. Солдаты потом Наполеона эти тоқтарын стаганнарда булашкаларда олар хылы останды таллары бит. Эти булашкалара дегеннен туы көддірілер. Ол бұспыт ыйдарын күннерін распределяя давыттар по всем месяцам. Оны көддірілер, оны Иисус Христос ден оттотуар олар артыжа баратындылан әререді. Ол бары возмущайся гналар, что все происходит на виду ден. Көддінер ажон бәлір ден. Этот жест говорит об этом. Сэп. Код да Винчи дейті бітті. Тик урдук Египет кені көддір бүтін армянский календарь древний, он сейдах бесейден. Атына ден тугунар, хыл хағаланытын весенне равноденствия, күйінге равноденствия көрен берілді. Көрен берілді, атак календарь дәребет. Французский революционный календарь ден бар, который отменил Наполеон Бонапарт. Он bu бигдойду тугар болларына Сталин ағана. Ылагаддыбыттар советский революционный календарь ден. Үлбә 9 сыллаққа ылылыбыт, evet, он официально отменили в 40-м. Чудо-лаққа частично сказались уже через 3 года было. Он бы корёгот табель календарь ден. Манна непрерывка ден, а тылларча как только не называли, көрінер бұл 5 күннәк ден. Турибап бола алла тукини, ургетту. Турибап бола алла туғары болла. Чернилата бітті бола. Бұл көрінер бұл ойығы первый день, второй день, третий, четвертый, пятый день. Манна без күні туспағыйын батақтар, без выходной күннері распределили по всему году. День рождения или убийство Ленина, там какие-то майские праздники, женский день, без күні выделили. Эбит онна ману жоңго өйдө тахтан жабы бабыл буттар манна 1-я бригада, 2-я бригада, 3-я, 4-я, 5-я ден аттылар. Отут бисыллаха. Ону жон өйдөн быстыбаттар. Бу туукытта Григорианская кытта нырахтабыттар, жана үттү буту яшпыт. Даже бу маннык туунан знаками оңорахаддыбыттар, значками какими-то. Онны теллер эбит бу следует запомнить фигуру обозначения
обозначение своего выходного дня дит. То тагалара кимде өбүләбәтә хиннән. Аны халлар буттар. Онтан же бу билеген бу булыргы календарь билинге теңнәте каманлык булар. Бу билинге ыйы ылан көрдөк битне. Көрүнөр бу бу Валя бу туй бапу да куандан. Бу уңаттыр көрүнөр билин дегенен тоқпут бара турар. Кара сорун ыйы диен. Кара сорун ыйы. Бетер аксынны диен. Аксынны бут бүтелек. Аксынны бут 20 января бүтер. Булыргы календарынан, булыргы күн календарынан. Бу маны бейдиңден оңор буппут, 5 кара календар десе, оны тотору. По лекция урамут. Тарга тык поет. Билген киратык. Перерыв бе. 1,5 час кудук болла. 5 минут перерыва. Хороктоннор бут. Суйдулар ду. Аятлар ду. Петрет кудук этибит мишки. Так. Билин 5 минут перерыв. Болман материал бутудда галбах. Билин бу кеннеттен түгеннек урунлар бутуруп.